Silav roj baş, ivar baş hevanno. Hevanno îro mîvanê min Rêzdar Remezan Kerîm e. Em ê behsa meseleya Kerkûkê bikin. Kurdan çima walîtiya Kerkûkê teslîmê Tirkmenan kir. Mesele çi ye? Di piştperdeyê de çi heye? Berê ku em behsa vê bike, ev dixwazim agahiyekê bidim we di mesela Gulistan Doku de Unzanın yek ji sûjbaran waliyê wê demê Tuncay Sonel bû. Tuncay Sonel di van deqeyan de hat binçavkirin, dî ew jî di nava sûjdaran de ye. Ber ku parêzvanê wî polîs Mustafa Tuncay kurê wî Mustafa Türkan Sonel şixwe hatibû girtin. Lê Şükrü Eroğlu îtiraf kiriye dibêje rast e ez di nava meselê de me lê ez afî xwe dixwazim. Yani dibêje ez poşmanim. Veya nûçeyek nû ye aniha ketiye ajansan aniha walî dibin çavan de ye mesele êdî zelal dibe derket holê ku walî bi tevî kurê xwe bi tevî parêzvanên xwe di kuştina Gulistan Doku de baweke rast cih girtine mesele êdî bû cinayet. Vaya em bidin aliyekî di bültena sibê de em ê berfirehî behs bikin. Remezan Kerîm merheba bi xêr hatî. Êvara baş gelek spas careke din piştî demekê em dîsa bi hev rane pêş hemû tiştî em Şehîd Xezal şehîdê pêşmergeyê gelê Kurdistan di êrişekî dirindaneyê Komarê İslamî Îran da şehîd ketbû berî vî du roj li Slêmaniyê. Tabî şehadeta pêşmergeyekî keç bi serê xwe stratejîyek e. Di dû yekek li xestexanê li Kurdistanê qebûl nekiribû. Li pêş xestexane nebiribûne jorê da. Yani qebûl nekiribûn ku bizanîbûn pêşmerge ew e. Bo wê heger doktora alîkariyekî di dema xwe da bo şehîdê pêşmerge bikirana şehîd nedike. Em vî bi tundî şermezar dikin. Her doktorek sonda Hîpokrat dixwe heger dijminê te ji bi dîl kete destê te dibête alîkariya tenduristî ji bo wî bike. Ew xestexanê ku pêşmerge şehîd Gulistan war negirt bû Selefîn e. Beşek li Selefîn Kurdistan terorîst in. Belayekî mezin e hatiye serê gelê Kurd. Min daha dawa li dezgehê Newlekariyê Kurdistan hêzên siyasî dikin. Nabe rê bidin Selefîn, nebêne nav siyaset, hetanî di meselê mizgeftê wan divê evê ku ewna serpereştîne yê tenduristî yê mizgev divê hemû ji kar dûr bixin. Cî wan zindan e. Selefiyekan Daeş in. Beşê wan ê zor terorîst in. Waku Hezbolayê caran ewayî li Bakurê Kurdistan. Ew berpirsên wê xestexanê ku Şehîd Xezal war negirtibû ew terorîst e. Waret yok heger war bigirtana şehîd nedike. Tu bi çi heqî li ser xaka Kurdistanê tu jinekî şêre jinekî Kurd pêşmergeyek tu war nagirî. û di gelê Kurd da ferhengek he, kultûrek he. Di gelê Kurd. Ewa wa bizanim resmê wêneyê wê ye ne? Ewa wêneyê Şehîd Xezal dayîne ew ê pêşmergê Komal e. Yani bo vê erê Şehîd Xezal di Firat Newsê da dibe hebe. Şehîd Xezal pêşmergê Komala li Slêmanî şehîd kir. Bo vê dibe helwîstekî cidî war bigirin. Dibe hinek li mizgeftekan qebûl nekirine li wê were şûştin da. Bi rastî pêşveçûnekî xeter e. Pêşveçûnekî xeter e. Hinek terefên aliyên siyasî wextê xwe ji bo deng alîkariya hinek aliyên Selefî kirin. Ewana baweriyê wan bi Kurdistanê nîne. Ewana baweriya wan bi wîlayetekî Daeş mezin heye. Tabî yê me rêger nadin xelkên welatparêz niştimanperwar Kurdistan bêsahîb niye xwediyê Kurdistanê hene. Yê me rêger nadin ewan da. Zanî?
و روز به اوانای به سزای خوب بگیشن اوانا حد وان حق وان نینه که پیشمرگه یک برینداره لبر داری خستخانه نابی جوری نابه جیوان لکردستان هبه براستی اوا تراجیدیا نتوکیه و یه مثلا و رزی خوب بو که سردار عبدالله دشینه که شهید خزال بر مالا خدا لوی شوشتن پشت راجی به خاک سپاردن اول راست شهید خزاله اوی که اول سردار عبدالله اول محمد رؤوف رحمان غریب عزیز رو او همو حوالانا نونر گل کردستان اوانا نونر شهید این کردستان زانی سلفیکان بشکیوان و هنه کسی به دین به ایمان هنه کسی خفروش گشتنا آستکی در راستی دا اگر او کچا او پیشمرگه به برینداری با تا برخستخانه دزگاه اطلاعات ایران باور بکه یه درمان بکرانه پشت را دادگاهی بکرانه او کسی که شهید خزال قبول نکرنه لخستخانه اونا تروریستن بدینن به ایمانن اگر لمزگفتا هنک ملی آینی وکو بحث بکری اگر اواجی راست به اوناش تروریست شهید نامرن شهید خزال تاج سر همو گلی کردستانه شهید خزال سمبوله شهید خزال دو وینه پیش نشانه میدن وینه ولات پاریزی و نشتمان پرواریا گلی کردستان وینه دویم جی یه خیانت و خاینتی یه وان کسا که بکش بود او خستخانه برپرسی خستخانه که شهید خزال قبول نکرد اوانا بکش شهید خزال دوی وارن دادگاهی کردن ده دستلات لکردستان ده دستی مده هبیا وانا روژ رونق ندید اوانا اعلان شر برانبر مکریه برانبر گلی کرد و برانبر کردستان کریه تابی کمار اسلامی ایران عقل نگرچه زنی یعنی نهیجی به درونات سر هزین پارتین کردستان لجی کن بجمش دیالوگی را حاضرن ده هر دو شهر دا چه ده شهر 12 روزی 2025 چه ده شهر 40 روزی دا 2026 گلی کرد جیوان شهر نک لجی سپاسی گلی کرد بکه لجی که دست آشتی و دیالوگی پیشان گلی دریجی گلی کرد که چویا لگل بکوژه رابر کمار اسلامی ایران علی خامنه‌ای لگل بکوژه خو هفدیتنات که لگل آمریکا لاسلام آباد هیجی ترم رابر کمار اسلامی ایران علی خامنه‌ای به خاک نسپاردنه هیجی دچه لگل آمریکا هفدیتن دکه تو چما به درون ایریشی کردستان دکی هیجی عقل نگرچه گلی کرد پارتین کرده آمدن اجبو دیالوگی بزوا به شرطه دولتک خدان وی عقلی به سرکفتونا به پارچه به اوای دن حوال بدران من سون دخون بخون شهیدم تا هناسه من تا یه من مابن یه من ری نادن خاین و خیانتکار نافخوی سر بکن هدف ما داوی آواکرنا دولت کردستان زن و من سوز ده خدا اوا دو سه روزه باش نخوتم و وکو آگرم گلکی جمن کارته که شیرجنه کی کرد پیشمرگه که لبر داری خستخانه ترانه کی جور شهید بکره لکردستان او خستخانه بخونه شهید آوابیه اف کردستانا بخونه شهید به پیشمرگه حاکی آزاد کرنده زن یعنی اما کراسته زنی زویان درنگ دبیل سر وانا راستن کردستان ملکی وان نینه یه مه ام خدای کردستان زنی خلق این والاد پاریز نشتم پیشمرگه خدای کردستان نه یادن
Türkiye, İran diplomasi dikin, Irak ve Suriye ve Yemen diplomasi dikin, hevdîtina dikin. Bes Xudanê Kurdistanê, dîzayna Kurdistanê li destê Kurda de. Yê ku Xudanê vê Kurdistanê ne kesûkarê şehîdan e, pêşmerge ne. Şehîd hezal Xudanê Kurdistanê. Berpirsê wê xestexane terorîst e, bênamûs e, bêexlaq e. Zûyan dereng dibe ewana bigêjne sizanê xwe. Dema Daeş hate ser Kurdistanê, pêşmergê Partî Azadî Kurdistan, Partî Demokratê Kurdistan, bi dehan Kurdê me Rojhilat ji bo Kurdistanê şehîd ketin. Ji bo Hewlêrê şehîd ketin. Ji bo Silêmanî, ji bo Duhokê, ji bo Helebce. Yê me gelê Kurd yekem care di dîrokê da dikarin şanazî bikin dilên Komarê Kurdistan li Mehabat pêşava Qazî Mihemed. Mesela bi Kurda dibêjin yê we nikarin bibin dewlet. Yê me şanaziyekî me he, serfiraziyekî me yê pêşava Qazî Mihemed e. û bi dehan Kurdên Başûrê Kurdistan li gel Mele Mustafa Barzaniyê Nemir çûn bo Mehabat li wê şehîd ketin. Her wiha pêşmergî li Yekîtî Niştimanê Kurdistan wextê xwe bo Rojhilat şehîd ketin. Xûna Rojava, Rojhilat, Bakur, Başûr bi yek biye li ser xak rijiya li dirêjayî tarîx da. Li zemanê Şêx Mahmûd Barzanjî, Şêx Mahmûdê Hefîd Nemir heta roja îro bi dehan qehremanî hene. Di partiyekî wekû PKK da. Bi hezaran şehîdê hemû beşên Kurdistan he yê hemû diaspora he. Li Rojavayê Kurdistan li mezargehê Kubanê, li qebristana Kubanê, li aramgehê Kubanê, li şehîdlikê Kurdê hemû beşê Kurdistan hene û yê diasporaş he. Ewana Xudanê Kurdistanê ne û şehîd Xezal li bihêşt ruhê te şad be. Heval Bedran divê li ser vê meseleyê bi cidî rawestin. Min biriya we, biriya kanalê we dawa li hemû gelê Kurd dikim. Rastî di meha yek gelê Kurd seferberiyekî niştimanî kir. Silêmanî bi xwe bi taybet pêşengekî baş kir ji bo Rojavayê Kurdistan. Bajarê Silêmanî berdewam pêşeng bûye. Di warê şaristaniyê de, di warê şoreşgeriyê de lê evana hinek kes niha durist bûne. Li gelek ciyê din hene zanî. Ku carna tu tamaşe dikî hinek kes hene bi navê rojnamenûz, bi navê şîrovekarê siyasî her çi dijeyetî hebe ji bo hikûmeta herêmê, ji bo Hewlêrê, ji bo Silêmanî, ji bo Kurdistan dikin, bûne demrast, bûne parêzerê Bexda, Enqere, Teyran, hezar rexnî li hember Kurda dike, bes yek rexneyekî hemberî wan nake. Ji bo ku dilê dijmina li wan aciz nebe, miraetê dilê dijmina dike, dijeyetiya Kurda dike. Min ji wara dibêjim, hûn se ne, wekû sek we ditopînin. Gelê Kurd xizm û kesûkarê şehîd e û nikarin vî bikin. Şehîd Xezal Leyla Qasım e. Zanî? Şehîd Xezal Leyla Qasım e. Şehîd Xezal Bêrîtan e, Bêrîvan e, Zîlan e. Mamrîşa ye. Bervî Heval Bedran eva wa derbas nabe. Min yekem care min hez nakim tedît û ereşe bikim bez ewa xetê sor derbas kiriye. Xetê sor derbas kiriye. Ewana me dikujin, ewana hatine di Kurdistanê da keçekî Kurd dikujin. Ku çawa tu li nav xestexanê da tu doktor nînî, tu terorîstî, tu bênamûsî. Ez hema vê agahiyê bidim niha reveberiya Partiya Demokratîk Kurdistan Îranê PDK Kawa Behramî diyar kir di du êrişên li ser hêz û kampên hêzên Rojhilatê Kurdistanê de sê pêşmergeyên wan şehîd ketine, du pêşmerge jî birîndar bûne. Hevan ev kampên ku em behs dikin kampên sivîlan e, zarok, jin têdan e. Piştî Nîvroyê îro bi dronan êrişî kampa cejnekanê ya li qezaya Beherkeyê a Hewlêrê hatiye kirin. Di encamê de kurê pêşmergeyekî şehîd ketiye, bavê jî birîndar bûye. Kampa cejnekanê kampa malbatên penaberên Rojhilatê Kurdistanê ye. Yani weke Maxmûrê bifikirin. Îro bi mûşekan êrişî wê baregeha partiya wan ya li ser sînorê Sidekanê ya parêzgeha Hewlêrê hatiye kirin. Di encamê de du pêşmergeyên wan ên jin şehîd bûne. Pêşmergeyekê din jî ew jî jine birîndar bûye. Aniha li ser ekranê hûn dibînin du jêr û ciwanekî.
ev bivîya we niha mesela Kerkûkê Remezan Kerîm Kurdan çima walîtiya Kerkûkê deverekî ew qasa stratejîk e, deverekî ew qasa girîng e, çawa teslîmê Tirkmenan kirin ku ew jî xewna wan bû ji 302 sal vir ve xewnan Tirkmenan bû rojekî bikaribin bibin walî li Kerkûkê û ew xewn jî Kurdan pêkanî. Kurdan weke diyarî daye Tirkmenan. Rast e, ne rast e? Piş perdê de çi heye keremke? او سپاس او خبرê te got şehîd namirin yê me pirse serxweşî û arasteyî yani ji bo xwe û ji bo hemû gelê Kurd ew êrişê li ser kampê cejnekan li Kurdistanê di rastiyê de dew Komara İslamî Îran ders dernaxe zanî li gel gelê Kurd li ciyê pêkhatin min berî çend deqa ji got şer min wan hevalan hemû nas dikim hevalên demokrat hevalê komele li 2005 şeş sersaxî dixwazin ji pedeke Bele. Îranê de sersaxî dixwazin em derbasî mijara Rast. Kerkûkê binin em wexta Bele bele tamam ez yani min serdanê wan hemû partiya kiriye min serokê wan partiya hemû dinasin heval bedran me bi hev re xebat jî kiriye zor aştî xwazin zor însanên demokratin yani însanên pir ewin zanî efendî ne xwedan ferhengekî ewin kek Mustafa Hicrî kek Abdullah Muqtedî kek Hüseyin Yezdanpane kek hemû ew biradarane hemû partiyên Kurda min nas dikin me bi hev re xebat jî kiriye me alîkarî jî hev re kiriye yani ji bo vê bi rastî şermezarî ez ê nabe me ser vê meselê şermezarî bo Komarê İslamî Îran gelê Kurd ser dikeve nabe me bersiva we zanî kekê bedran di rastiyê de ez hinekî dixwazim berfireh ser vê meselê biaxivim rûdawên ku niha li Kurdistana Başûr diqewmin peywendî bi hilbijartina Serokkomarê Iraqê Pirêz Nizar Amedî hilbijartina parêzgerê Kerkûkê Mehmed Seman ji cepheyê Tirkmenî rûdawên ku dikare bibe dîzaynekî 10 bû 20 sal li Başûrê Kurdistan li Iraqê di faktorê Kurda de heger rast li ser nesekinin heger teamûlekî tendurist li ser nekin wekû emeliyatê mûşik nekin dikare rewşê Kurdistan gelekî aloz bike panzehîra vê vîrusê dermanê vî nexweşiyê ku rewşa Kurdistan aloz nebe dibe civatekî rawêş civatekî niştimanî li Kurdistana Başûr çêve bi beşdariya hemû endam hemû partiyan ew partî divê di wê civatê de kom bibin pis fikira min serokatiya wê civatê ji divê bi dorveger be herê carê serokê partiyekî divê ewa bibe aqlê dewlet aqlê herêma Başûrê Kurdistan ku di wê civatê de biryarê çarenûsaz bikin rastî peywendiyê partî yekîtî alozin ewa vê çend roja da aloztir biye hem li Bexda hem li Kurdistan hem ew mintiqên derwey herêmê Kurdistan hem li gel welatên dinyayê hem li gel welatên navçe bi du rê teamûlek heye tirsa min heye ku ew hikûmet û parlament û sibê dadgehê federal hinek biryarên cuda bû ca ji bo negêje vî tiştî ewayê çû ewayê bû bi fikra min divê dest bi cî civatekî niştimanî ava bikin ew birînê heyî divê were tedawît kirin bême ser meselê parêzger dewletê Tirk ku 1926 axir car Musul ji dest da axir car heqîqet dewletê Tirk li dirêjayî 100 salê rabirdû Musul Kerkûk ji Mustafa Kemal Atatürk bo İsmet İnönü bo Adnan Menderes bo Demirel Ecevit Ozal heta vê dawiyê di stratêjiya dewletê Tirk da
دخونه وان دا کرکوک موسول بس پیش موسول کرکوک و بردوام بریا ترکمن اوانا دخواستن لکرکوکی دا دسلات شد و او مسئله موسول جی پشترا داعش هات هنک سیناری وابون اوانا موسول کرکوک استراتیجیا موسول کرکوک وکو انقره استانبول دبید باور بکه هنه جارا کرکوک لآمد زیده تر دبید بوه پارزگربونا ترکمنه کی لکرکوکی ججنه کی نتوی دولت ترک نها دولت ترک ده ججن جبوان اول مسئله کی شکوه مسئله کی کرامته مسئله کی استراتیجی کی پرکوره من دبی و باوری دانینم دولت ترک رگه بده پشتی هفت ما دما وی پارزگری تمام دوه تسلیم عربا بکن من باور ناکم دولت ترک جوجو دزبردار پارزگر بده و دوه دمه داجی و گلک خبات لکرکوکی بکن اف رکفتنا لکرکوکی پیک هات بفکر من کودین و شرطی تیده همه یکک لوان کود و شرطی پیوندی به شر اسرائیل و آمریکا ایران هم شر وی داویه یه 40 روزی راستی دولت ترک ده مسئله فلسطین دا غازه لگل ایران هنک لیک نزیک بونه وان هبو ده شر لبنان دا پشتیوی شر پار 12 روزی لی شر ایسا یه 40 روزی ده هوال بدرن تماشوان هیجا دجمن هفبش ده کسایتیا اسرائیل دا ایران و ترکیه یک خستن ایران و ترکیه ده زمان صفویه ده زمان عثمانیا قط در رجلاتا ناوین دا ده دم بری داجی قط یک نبونه بردوام ناکوکی وام نبونه اگر یک گرتنه کی وام دجی گلی کرد هنجارات چه بیه بس بردوام او هر دو هزا در رقابات دا لی باور بکر لدریجایی 7 سال رابردو یکم جاره نها دولت ترک و ایران به تایبت هاکان فیدان نزیکه لایرانه بریاوی دولت ترک ایران نه هفپیمانی کیوان استراتژیک که کرانه گیاندنه او به تایبت دوی شهر 40 روزی دا به تمامی بونه یک که پارزگاه کرکوک تسلیم ترکمن کرن که پشتا ترکیه رکفتنا ایران و ترکیه اوانا ترکیه ایران به هف بره ایران و آمریکا به هف را دیزاین عراق کرد پشتی 2003 نها ایران و ترکیه به هف را مجول دیزاین عراق و کردستان اگر ایران ری ندا اگر ایران خط سور داینیا بایکوت جی بکره باور ناکم حوالین یکیتین اجتماعی کردستان باور ناکم ترکیه بکار بیا پارزگر ترکمن وار بکرد یعنی ایران اتکار بو برای شیعه خو پیشاندانه کی باش بکره خون برجیا دکار بو اف مسئله نهیشتا لی اوای دیار ایران و ترکیه به هفره ده دیزاین کرکوکی دا ده دیزاین رولیوانه اوا رهنده یکم اوا بشه یکم یعنی رنگ کی میدالونی مسئله دودیا بریس پاول طلبانی سروکی یکیتین اجتماعی کردستان وکو یاریزانه کی وکو سیاسیه کی ده عراق دا ده کردستان دا دخوازه یعنی تعمل کیوی وکو و تعمل دکه وکو برپرسه کی نیل کردستانی مثلا حلبجه سلیمانی کرکوک و پیوندی خونه سربخواه لگل ترکیه ایران عراق ولاتن دنیای ولاتن نافچه لگور وی سیاست بوی شوایی حرکت دکه اوای دن یکیتین اجتماعی کردستان به وی رکبتنه هم مسئله سروکومار عراقی هم مسئله پارزگری کرکوکی دخوازه ده بو 20 سال دن پست سروکومار با اوکی عراق و ایران لگل خب بمینه 20 سال دنجی و پارزگری کرکوکی تا 20 سال دنجی دست خدا بین نه سروکومار 3-4 جگری ویچ شد بند یک اکلوانا ترکمن ده تابی مثلا
اف ترکمنی بیا پارێزگە پشتی ساڵێک بە پشتی هەفت me be ku de ji kar berde dîsa dibe cigirê yekemê parêzge yanî bo vê Tirkiya İran de hem di serokatiya Iraqê de hem di serokatiya parêzgeha Kerkûkê de Tirkmen berê rola wan di serokkomariyê de ev faktorê wanê siyasî zayıf bû lê niha yanî şîya bû Erebê şîya Erebê Sunna Kurd Mesihî Türkmen di desthilatê de ciyekî wanê ew nebû li Kurdistanê hebû li Kurdistanê niha wazîrek Türkmen e berdewam Türkmen wazîr postê wazîr didane wan di serokatiya parlamena Kurdistanê de sêyem kes carna duyem kes Türkmen dibû Türkmen li başûrê Kurdistan rolê wan heye bes li minteqê Kerkûkê li hejmara Türkmenan têrê dike ew qasa erkan bigirin destê xwe rêvebiriyê de yan bandora dewleta Tirkiye wisa li pişt Türkmenan dise bandora dewletê Tirkiye bandora dewletê Tirkiye hemû Tirkiye li pişt wan de û dervayî wî jî li dervayî wî jî zanî dervayî wî jî tiştek he sîstemek heye mesele em bêjin sîstemek jî heye ku Kurd hinekî ew in zanî tolerans yanî Kurd zanî çanin Kurd hinekî em bêjin ji bo meselê Asûriya meselê Türkmena yanî bi demokratîk nêzik dibin Kurd cî didine wan da yanî yek ji demokrasiya Kurdatê yanî Kurd bi ça dibêjin yanî mafê pêkhatan didin yanî mafê wan didin ew pêkhatên li Kurd niyeta baş ya Kurd e heqîqet tiştera tiştekî bêjin zanî behs li wî dikin işte li Iraqê 3 milyon Türkmen hene işte dike seda ne ew reqema çend rast e çend rast nîne ew jî meseleyek e zanî yanî ew jî ciyê pirsyar ye lê bi rastî ew rast tiştera bêjin yanî dewletê Tirkekê bedran dewletê Tirk li ser vê meselê bi cidî radweste dewleta Tirkiye îdia dike ku navê Tirkiye ji nijadê nayê yani ne navê etnisîteyekî ye ne navê milletê Tirkiye navê hemwelatîbûna Tirkiye ye bi vî rêyê dixwazin Kurdan bixapînin ji ber vê yekê dibêjin her kesê ku bi hemwelatîbûna xwe vegirê de dewleta Tirkiye be navê wan Tirk e niha vê derê de derewekî dewleta Tirkiye dîsa derdikeve holê em dibînin ku madem eger çawa ku dewleta Tirkiye difikire wisa be çima Tirkiye zêdetir qîmetê dide Tirkên Qibrîsê ku eleqa wan bi hemwelatîbûna Tirkiye tune çima dewleta Tirkiye zêdetir qîmetê dide Türkmenan ku eleqa wan bi hemwelatîbûna Tirkiye tune wê demê çima mal û milkê me perê me enerjiya me wexta me dîplomasiya me a Tirkiye dibin xerç dikin ji bo Türkmenan ku eleqa wan bi Tirkiye tune di vê derê de sextekarî heye yanî hebûna Tirkiye ku ji baca Kurd û Tirkan tê dibin didin Türkmenan ji aliyê siyasî ve li pêş wan disekinin ez vê derê de durûtiye dibînim lewma ye madem Kurd jî hemwelatên Tirkiye re mesela nîvê Tirkiye Kurdin nîvê Tirkiye Tirkin Kurdê Iraqê jî eqrebayê me ne Türkmenên Iraqê jî eqrebayê me ne Tirkiye behsa Tirkiye dikim çima bi aynî awayî bi aynî çavî wek hev li wan anêrin di vê derê de skandal e yani derewên Tirkiye derdikeve keremke rast e rastî Türkmen yanî di Iraqê de jî li parlamento da di oqmet da li hinek ciya kotayê wan hebû lê di desthilatiya serokkomar de astê cigir de nebû parêzger rast hinê behsa 2 milyon bo 3 milyon dikin mesele zêdetir ewna li Kerkûk in li Musul li Tel Afer
ترکمن جماره وان زوره لهری ما باشوری کردستان 100 باسا 100 بو 400 هزاری دکن لکفری هنه زیادتر لهولیر هنه جماره کی وات تام ثابت نینه بس لکردستان به تایبت لهولیری لهمو جیه کی ریزوان تیگرتن دا آست وزیر دا پارلمنتر دا دستلات وان هم دور دا دنها که پوست پارزگری کرکوک وار گرتن و جگری سر و کومار جی وار بگرن و تا شر دجی ایرانه دا ایران دا فکرک چکر دشیا دا دبی لگل ترکیه هف پیمامن ترکیه ری ندا و آستنگی چکر که پیشمرگی روجلات بچن ناف خاکا ایرانه ترکیه چافدیریه کی جدی جبو پیشمرگی روجلات پارتین روجلات دکر بو دوسیه کرد دکر بو د ایران دا نبنه دستلات بو د وی شر چل روجی دا کرد تشتکی نکن ترکیه جه ایران زیادتر خم دخار ترکیه ندخوازه ایران پارچه ببه بو کرد لور نبنه دستلات تا ایران دوستایتیا ترکیه دید برایتیا ترکیه دید بو وی نها ایران لگل ترکیه عراق دا به هفرا حرکت کن ترکیه برای ترکمنا یعنی ترکمنا بکارتینه برای ترکمنا دخوازه در ریوبریا کردستان دا و او منطقه دروای کردستان عراق دا جی خوب بگره بارگه این ترکیه سدان بارگه وان قرارگاه وان اسکری هنه تابی کمپانی وان هنه هم بیشن کمپانی وان هنه شریکی وان هنه اوا دو بلام ترکیه دخوازه و دمل سیاسی اداری دا جی بگره دما هل بجارتن چه بون ده برنامه و دجمه بحث کرد که کرده دنگی زور هینا پارزگری کردانا لترکیه او بون یعنی لترکیه شینک بون پرجی دجایتی یکیتی دگرن ایری یعنی تهدیتا کشتن سروکی یکیتی دگرن ایرو ما برنامه هابار ترک تماشا کرد به تایبت چتین ارداخوی چونکه دولت ترک دا دوسیا و داره تماشا کرد یعنی جبوانو کو ججنکی نتویه فاکتورا دن هوال بدران مسئله پیواجوی آشتیه پیواجوی آشتی دولت ترک یکیتی تاوانبار دکر که پشگریا پککی دکر سلیمانی وکو تهدید دید فروکخانی سلیمانی گرته بود لیکو پیواجوی آشتی دست بکر دولت ترک و پککی به سروکاتی بریز اوجالان و بریز اردوگان و بریز باخچالی وان رکفتن لگل پککی رکفتن اکی جدی ہے شر راوستیه تابی ایدا که رکفتن یکیتی وکو تهدید ندید یکیتی جی سروکی یکیتی دیپلوماسیه کی خورد مشاند بس لعوا دکن دنگویه که گوتا گوت هنه که ده روژن پیش مده ده هفته پیش مده بریس پاول طالبانی و سردان ترکیه بکه خودی اردوگان و هاکان فیدان و پیشوازی بکه نونرتی یکیتی لوی که بروز گلالی دمکی لوی و او نونرتی هاتی گرتن بس لوی دکن که نونرتی یکیتی واره وکرن که فروکخانه سلیمانی نهای فروکخانه سروک مامجلال طالبانی او فروکخانه وکرن پیوندی یکیتی و ترکیه گلک باشن نه و دیپلوماسیه که بدنگ و شرطی دپش پرده داشت هبو تابی طرفه که وی مسئله پارزگری کرکو که ترکیه جه و او پیوندی ترکیه پیشتر لگل هولیر باش بو لگل دهو لسلیمانی وکو تدید دید نه پیوندی ترکیه لگل هولیر سلیمانی و کرکوک جی و دو آست عراقی ده یعنی او رکفتنه که بوی شوائیه ده گوتا گوت هنه که بریس پاول طالبانی لوی بخواست و سردان ایمرالی بکر لگل بریز و جالان هفدیتن بکر یان جی پیوندیه که وان تلفونی چه ده هر وها بریس پاول طالبانی نونرتی کردن یان جی وکو پرده کی به و او کاری کمانه نافبری پککی و ترکیه او بریوا ببه و او دیپلوماسیا نافبری پککی و دولت ترک همو راستی لسلیمانی بریوا چو به وی شیوائیه
لی از دیساش دبیجم اگر یکیتی به سر خو سیاست بکه، پارتی به سر خو سیاست بکه، پارلمان کردستان دمک نچالک حکومت کار بر کره، یعنی اول دکاره ببا آلوزین جدید دور گرینگه که اراده کی گلی کرد یک دنگ یک گرتو هبه بو که ایران و ترکیه جی ناکوکی ناوا پارچین کردستان ناکوکی ناوا پارتین کردستان جبو برجمندی خو بکار نیدن. حقیقت من دیسا جی پیشنیار دکم جواتک انجمنکی نشتمانی کردستانی چه به بشتاری همو پارتین کردا او پارتین کردا مهی جاره مهی دجارا هفدیتن بکن در وی پارتین کردا انسان رسپی جده دا جی خو بگرن بریارن چاره نوساس لسر پوست سرو کومار پارزگری کرکوک لسر پیوندی ناو دولتی پیوندی گل ترکیه ایران بو چالا کرنا پارلمان کردستان حکومت دوی انجمنی دا بریار بدن. مثلا لترکیه ملی گوندی قرولو هم انجمن آسایش لوالاتان هم، مثلا لعراق انجمن اماهنگی هم، پیوستی کردستان به انجمنک هم، یعنی بریار تن پارتی یکیتی ندن یان پارتی یکیتی تن به جدا ندن دوی انجمنه کی واچه به همو پارتین کردات دا بشتر یادن راستی به یک لیستی بشتر ببن لحل بجارتن دهاتو دا جبو کرکوک جبو عراق به فکر من همو پارتین کردا به یک لیست بشتر ببن و پشتی هل بجارتن ناو تن پارتی یکیتی ناو خدا پوستا دا پار بکن دوی تره آلین دن یک گرتوی کومالا نوای نوی همو پارتین دن اونا جی پوست بروان کهون برکفتن پوستاش دبی هبر جبو لگور خال بندی سیستم و رکفتن استراتژیک در ناوبری پارتی یکیتی 1998 فیلین بداوی هات لگور وی رکفتن لبغدا جی پیوندی اون باش بول سر کرکو که جارنا ناکوکین جدید شد بون امریکا جی بالا دست بول لور لی او رکفتن وا دیاره به تمامی هلوشه نکارن حکومت آوا کن اوان نزیک هندک ما به 2 سال هل بجارتن چه بیه پارلمنت و کاران نبیه چالاک نبیه لحل مسئله سر و کمار دا به هفرا حرکت نکرد ده مسئله پارزگری کرکوب ده و دو پیونجی جدانه لگل والاتین در و لگل وی دبی دور دا اراده پارلمان کردستان در که پیش اراده حکومت کردستان در که پیش اراده سروکاتی حریم در که پیش و او انجمانا چه بوه لگور و او انجمانا بریار چارنوساز یه گلی کرد او بده و ببینه خدان دستور باشوری کردستان به دستور حقیقت ببینه خدان دستور خدان زمانه کی استانداردی نکو بدینی سورانی هر اک اوکی به فکر من دبی نویساندن سورانی دربازی الفبای لاتینی ببن او گلک تشتین و کردستان دکه والاته کی مدرن بس اگر دیوخانه حزب و بنماله شخص حکم بکن داویه دا من نخوازم به تمامی بیجم بو گلی کرد به امود نبه داویه دا حوال بدران خطره دکاره شرط چه به داویه دا دکارم پگدادان چه به ده پیش روش دا پگدادان شر جر نوبری چه حزبا من نزانم نخوازم بر بیجم یعنی ده پیش روش دا دکاره سازین کردستانه پارلمنت و حکومت سروکاتی هرم بک بن خطرین مزن بوه دولت ترک جی ایران جی عراق جی جبوان برجوانگی خوب باش دبینن لگل سروکین حزبکان لگل دیوخانکان وکو زمان بری آغا و بگا لگل بنامالکان به جدا تعمل بکن نه وکو نتا و بیجن امانا عشیرتن اوانا بنامالانه نکارم ببن دولت نکارم ببن حکمران شارستانیت ایوان تنه اما بچن گل آغای گنده کی لگل بگه کی هفدیتن بکن لگور وی اما مخورا مسئله چاره سر کن یعنی گلتا وکو نتوه کی تعمل ناکه وکو عشیرت تعمل ده لگلتا وکو اقمت وکو پارلمنت وکو سروکاتی هرم تعمل ناکه وکو حزب
تعمل دکه چاوا نهال روجاوای کردستان پارلمنتو خو نینه حکومت نینه سروکی حریم روجاوا نینه بناو قصده تعمل دکرن قصدش خریک هلوش مثلا دولت ترک دعوای پارێزگاری کرکوکی کرنه اما ترک 5 ساله د ناوا سیاست ده هفته دو هفته سه بو پارلمانتر 5 سال بری بی اردوغان زاروک بو اما ترک کسی هری آشتی خوازه دوست و دجمن جی بید بجن بریز اما ترک 27 شباط نامه بریز اوجالان خان همه جبو خاطری وی روسپیتیا وی 5 سال د سیاست ده جبو خاطری وی او نامه خان هوال بدران و مافی و گراندن وی سر ارکی وی هفشردار مزن ماردین ندانیده وکو نیت پاکی تو ماردین جمع دستینی تو وانه جمع دستینی تو وی و دستینی تو وی دستینی مثلا جبو کرکوکی جی شیندک دولت تر دوی نیت پاکی نشان بده وان قایومه همو بگرینه جامشتر اگو رهند ملک مسئله پیوندی به شهر ایران و اسرائیل و امریکا هست ترکیه ایران تیدا یک خستن دو پیوندی به وی استراتژی ترکیه ده ها یک کبن سه پیوندی به ناکوکی نافداری پارتی یکیتی مالبات بارزانی مالبات طلبانی هست چهارم دراستی دا توم باراک امریکا د مسئله شر روجاوای کردستان و سوریه دا توم باراک به گشتی گوت حق کردا فدراسیون نینه حرم سربخان نینه کرد به انتگره بن تسلیم وان والاتا بن توم باراک و دمه پلکی خراب دست بکر و ترام جی پشگری کرد اوا والی کرد که هزن ایران و ترکیه عراق سوریا بالا دست بن امریکا پشتا برده حوال بدره مثلا ترامپ دعوا لما دکر دجی ایران شر بکن لبری وی دمه دگو کرد ما بکری گرتیه ما پره چک دایی بو ما شر کن جبو وی کرد ایرانه کرد رجلات افجارا باوری با امریکا نهینم حوال بدران امریکا ضعیف بو لعراق لحرم کردستان ترکیه ایران عراق سوریا به حزب دما امریکا 2003 هات پیش 2003 پارتی PKK یکیتی اسلامی کن دجی هف شر دکرن تزانی لبیراتت او سال نودی سال رش که امریکا هات شر کرد لگل کرد راوستیا لبر حریمک چه بو لروجاوای کردستان حریم چه بو روش درب پیشوچونه کی باش چه لجاره کدن او دولتانا که به حزب بن ناکوکی کردا زیده بروی دو کردستان دا کسین وکو کک محمد حاجی محمود کسین وکو کک مسعود برزانی کسین وکو دکتر محمود عثمان گلک رسپی هنه تجربه وان سیاستی هست به فکر من اوانا جی نصیحت گنجکان بکن او گنج دی سیاستی دا جی دگرن ریز وان جی زیده تر بگرن او رسپیانا بکار بن ریزکان گلی کرد یک بخن لی هگر اوا لوی زیده تر بر به پیش و بچه او ناکوکی او درزاد ناو مالا کرده دکاره خراب به تازه ایدا سروکومار یکیتی لگل طرف اندن رکفتن کرد دانی به حق خوشی زانه پارز زانی چانه حوال بدران بری دولت ترک بریا حکومت حریم کردستان و حوله تعامل دکر دولت ترک سیاست خود نها گوهر که لگل یکیتی نشتمان کردستان جی راوستاندن شر PKK و ترکیه نها به سیاست که نو تعامل دکر لگل باشوری کردستان ایران دوی اکسن شر اسرائیل و امریکا دا به تعامل که دند چپش که نفتا ما حریم کردستان راوسته باشوری ببوره نفتا باشوری کردستان که راوسته نفتا باشوری کردستان که راوسته مسئله نه حرکت دست بغداد جی به تیروانی نکینو لی اوی داویه دا بو مسئله همو رش نبه حوال بدران دیسا جی هیوی یک هیه که گل کرد دیسا به حزب به و ناکوکی خونه نافخواهی
چارەسەر بکە مەسەلەی پارێزگەری کەرکووک دانە تورکمەن دا تەرەفێ باشی هەیە تەرەفێ خراپ هەیە تەرەفێ خراپ هەیە ناکۆکی پارتی یەکێتی قوڵتر کرد ئەو ناکۆکی هاتە ناو کوردستانê تەرەفێ باش ئەوەیە کو هەگەر بە دۆرڤەگەر بە پارێزگەر عەرەب و تورکمەن و کورد یعنی بە دۆرڤەگەر بە 6 ساڵێک 2 ساڵ 3 ساڵ یعنی بۆ ئارامی ببە شەر چێنەوە بکەوە خزمەتە کوردستانê da تعریب ڕاوەستە dibe ku baş bibe kerem ke Niha te baş kir basa hatina bafî Talibanê ya Tirkiye kir ew ê were ev tiştekî baş e lê ana hem dibînin li Antalya forumeke ye Nêçîrvan Barzanî li wê derê li ser navê Herêma Kurdistanê rêzekî hevdîtin pêk tîne vê derê em dibînin ku bi serokî Qatarê re Ehmed El Şara ra hevdîtinan pêk tîne atmosferekî heye lê vaya tiştekî ji Kurda ra tîne nayîne ev nizanim foruma li Antalya vaya mijarekî mijara din jî em hema wekê mijara dawî bibêjin ev jî mesela İran e niha dibêje İran Dengava Hurmuzê li ber hemû keştiyên bazirkanî hat vekirin êdî problema nema Donald Trump jî dibêje rast e Dengava Hurmuzê vebû lê dorpêça li ser benderên Îranî wê bidome 10 roj agirbest bixêran vê agirbestê bihayê petrolê li hemî dinyayê nêzîkê sedî 10 kêm bû erzan bû yani sermaya cîhanê çiqas rê dide Donald Trump ku şerê li hember Îranê bidomîne tu çi dibêjî di derbarê şerê Îranê de vekirina Dengava Hurmuzê bandora wî li ser cîhanê bandora wî li ser Kurda tu çend gotina basa vê jî dikê paşê em xatir ji hevala bixwazin Heval bedran ji bo dîplomasiya Serokê Kurdistan Rêzdar Nêçîrvan Barzanî di foruma Antalya'da di rastiyê de Kurdistan rasta dewlet nîne herêm e yani herêmekî federal Başûrê Kurdistan lê asta dîplomasiya Başûrê Kurdistan asta dewletê de Rêzdar Nêçîrvan Barzanî li hemû ciyekî pêşwaziya wî dikin wekû serok dewletekî di astê serok dewleta da li gel hemû serokan hevdîtin dike li dinyayê de hiç herêmekî federal otonomî heta hinek dewlet hene di astê serokê Kurdistan da nikarin heqas kese bibîne bo vê asta dîplomasiyê Kurdistanê bihêz e Birêz Nêçîrvan Barzanî ji bi xwe kesekî dîplomasî ye mesela zemanê berê ji dema Rêzdar Serok Mesûd Barzanî Rêzdar Serok Mam Celal Telebanî piştî wî kek berhem sale serkirdeyekî diyar bû niha cigirê sekreterê giştî wê ne Başûrê Kurdistan di berê de astê xwe dîplomasî ji hemû beşê din baştir e ji Rojava baştir e ji Bakur baştir e ji Rojhilat baştir e û kesekî wan siyasî di dîplomasiyê de di astê cîhanê de pir xurt in ew dema jî dema Mam Celal Kek Mesûd serokê hezba bûn wê demê ji pêşwaziyê pir bilind azbilind dikir bo wê ev hevdîtinana xêra wî ji bo Kurdistanê heye tiştekî baş e tiştekî berhemdar e Kek Nêçîrvan Barzanî wekû îradeyekî gelê Kurdistan wekû serokê Kurdistan pêşwazî dikin bi taybet ew foruma li Antalya li Tirkiye li Tirkiye Bakurê Kurdistan he û Tirkiye di meselê pêvajoya aştiyê de li ser mesela Kerkûkê li ser hilbijartina serokkomar min seda sed bawerim Kek Nêçîrvan Barzanî gel ew li aliyan jî biaxive û Kek Nêçîrvan Barzanî di dîplomasiya navxweyî Kurdistana Başûr da jî dikare rolekî baş li navbênê partî yekîtî de bileyze Partî Demokratê Kurdistan Yekîtî Niştimanê Kurdistan malbatê Barzanî Telebanî de bo li wî zêdetir nakokî ber bi pêş ve neçin ev nakokiya were çareserkirin de bo wê ew tiştekî gelekî baş e Kek Nêçîrvan Barzanî jî rastî yani serokên welatên dinyayê ji Trump li Fransa Almanya Azerbaycan hemû yani teamûlekî seda sed wekû serok dewletekî hinek cara Kek Nêçîrvan ji serokên Iraqê Sûriya zêdetir li dinyayê de rêz têgirtin de Kurdistan dîplomasiya xwe di wî mirî de baş e bi taybet Başûrê Kurdistan ewa yek di du bo meselê Îranê te got li Îranê
چهار سناریو هنه. آگربستکی نازک، راوستاندنکی تاکتیکی. یعنی نکا آگربستک هیا، آگربستکی نازکه یعنی خفیفه، آلوزی بردوامن. اول سناریو یک. سناریوی دویم جنگی سیبر، یعنی شرکی بریا پروکسی، بریا وکیل خود. به زمان ترکی دیویژن وکالت سواشه. مثلا ایران برای حوثیان یمن، برای حشد شعبی عراق، برای حزب الله لبنان، مثلا شرکی وسا سیبر ناوبری اسرائیل و ایران بردوام بست. سناریو سوم دیپلماسی کی بدنگ، یعنی ل اسلام آباد، ل جیدن، ل اروپا ایران و آمریکا هفدیتنا بکن به بدنگی دیپلماسی یک ناوبری وانده هبه. سناریو چهارم آبلوقای دریا. مثلا تا برنامه داشت سری دا گفت او دروازه هرمز وکرنه. مثلا آمریکا ایران کرده آبلوقای کی دریا نه تشتک دچه ناوا ایرانی نج ایران درد کرده. یه آبلوقا دورپیچا لسر ایران ضرر کی مزن دکاره بده ایرانی. بوی ایران دروازه هرمز وکر آمریکا زیر آبلوقا رادک. دور دا رولا چین و رولا روسیا جی پر خورده. زانی چما ایران نروخه. یکم خلق ایران رانه بو خوپیشاندان نکر. چاو هم بیجن لسوریا خوپیشاندان چه بو؟ شورش دست بید. لمصر خوپیشاندان چه بو؟ لإیران خوپیشاندان چه بو؟ ایران با آگر و حسن نزدیک 50,000 حمالاتی خوش شهید خست. دوی شهر چه روژی دا خوپیشاندان دست بی نکر. دو لست ولات جیهان هز گروپ هاتن سوریه، لیبیا. لیل ایران گروپین اپوزیسیون خودان هزه کی مزن نبون. مثلا هر اک 30,000 50,000 20,000 هزه وانه چکدار هبه بین منطقه کی رزگار بکن. هزین اپوزیسیون لوی داره شر نکرن و چالاک نبون. مسئله سیاسیا ناتو به کوالیسیون کی مزن پشگیریا ایران و ببوره پشگیریا آمریکا و اسرائیل نکر. شر لدجی عراق، شر لدجی افغانستان، شر لدجی لیبیا. آمریکا بردوام کوالیسیون کی 35 56 ولات شد کرد. لوی جاری بریتانیا، فرانسا، آلمانیا او ولاتانا تبل وی شری نبون. ناتو نبو طرف کی وی شری. جبوی ترامپ دوی مج ناتو درد کرد. مگو طرف یکم خوپشاندان، طرف دودا اپوزیسیون، طرف سیم جی کبو سبب ایران نروخه ناتو پشگیریا ترامپ نکرد. 4 ولات عربی نهات ناف شرکه. 5 ایران سیستم خونه دولت جه سوریا مصر بهستر بود. ایران وقت دولت کار بو خسر نگاه بگره. 6 روسیا چین جی بشتاری وی شری بون پشگیریا ایران کرن. ده مسئله استخباراتی دا، ده مسئله چک دا پشگیری کرن. 7 دروازه هرمز که صدا 20 بو 30 نفت و غاز جهان و اینترنت کابلو لور را درواز دبن. اول دست ایران چک اتمی خرابتر بود. سیستم جهانی فلشت بود. او دروازه هرمز جی ایران باش بکارینا. دروازه بابلمندان ها لمنطقه یمن او جی دست ایرانی داد. جبوب اوانه او 7-8 فاکتورا بونه سبب که ایران نروخه و او گرکی دن دیپلماسی ناوبری آمریکا ایران دست بده. او دن فاکتور دن حوال بدران آمریکا جدل دا نخواهد ایران بروخه. اگر ایران بروخه ولات عرب و اسرائیل رجیر کنترول خود درد کرده. اگر تو بزنبی پیش که روسیا شر لأوکراین دست بکه ولات اروپا یورو درست کرده. یورو دلار ها تخاری یک. ولات اروپا دخواست ناتو که خود در و آمریکا چیکن. جدیت آمریکا زیده نما بود. لیکن روسیا شر دجی اوکراین دست بکر ولات اروپا
لترسا روسیا دیسا تسلیم آمریکا بون چه شهر جهان دویم بریتانیا لترسا آلمانا تسلیم آمریکا بون سوید و فینلاند 6-7 سال بو تبل ناتو نبون چون تبل ناتو بون روسیا ایران جبو برجوانگی آمریکا باشن روسیا جبو برجوانگی آمریکا باشه ولات اروپا همو تسلیم آمریکا نه پیوستی هم با آمریکا اگر روسیا نبه اوانا منت هم با آمریکا نیه دو اگر ایران نبه اسرائیل و گلک ولات عربی منت خود با آمریکا نیه بوی چکوچی روسیا ایران لسر سر ولات اروپا لسر سر ولات عربی اسرائیل ده برجوانگی آمریکا ده برجوانگی آمریکا ده بوی آمریکا جارنا او فکره هده تینک تانکین آمریکا ده لدزگاه وانه لکولین استراتیجیک لناوند وانه فکری که ده ایران جاره بمینه لگل اسرائیل صد بریارا روخاندن و پارچه کرنا ایران ده اسرائیل جدا لآمریکا ده فکر اول بدران انوی برنامه چید کن اول وکو بلگه کی تاریخی دیروکی دمینه ایران پارچه ده ایران وکو دولت کی ناوندی نامینه زو یان درنگ ایران پارچه ده یعنی ایران و اسرائیل یان که اول وکو خونه جی یان دبه ایران جبو پارچه نبه جبو اف شهره راوسته ایران دبه بیجه من دولت اسرائیل قبول دکم و تنکرنا اسرائیل جه استراتیجی خود درد خم دوی فرمی اسرائیل نصب ایران اسرائیل جه دوی فرمی فلسطین وکو دولت کی نصب یعنی اف هر دو دولت دوی هبونا هف ناسنامه هف نصب که اول چه بو آشتی شد یادن کوریدور داوود کوریدور کی استراتژیک هلال شیا دوی به هورا چوا ترکیه ایران نه به هورا لکرکوک و لجیدن به هورا کار دکن اسرائیل ایران جی در روجلات ناوین ده هر یک پروژه کی خواه به هورا کار بکن اولش زحمته یادن خون رجیه یعنی ده 7 اکتبر 2023 یعنی تو زانی چه شرح چه یعنی 1500 نزدیک 1500 حمالاتی اسرائیل شهید بون جیان خوش دستن که رو کچ و جن دم حماس ایریش کرد اسرائیل اوا به دست ایران زانه خون کت که ناوری وان اسرائیل جی دوان دو شهره دا بحثا چندهان هزار حمالاتی ایران دکن اوانا اسماعیل هانی کشت حسن نصرالله و علی خامنه‌ای یعنی خون که ناوری واندا بوی آشتی گلکی زحمت آشتی اسرائیل و ایران طرف وی شر اسرائیل و ایران اگر آمریکا لگل اسرائیل رگ بکوه جی ببوره لگل ایران جی رگ بکوه نای وطای آشتی یادن اسرائیل هر وقت ترکیه جی وکو دجمنه خوزانه مثلا لگل قبرس روم لگل یونانیستان رکفتنه کی سیقولی کرد ترکیه جنها دخوازه لگل ایران به تایبت روسیا چین اوج رکفتنه کی سیقولی لمنطقه دریای هیگه او منطقه دریای رشوانا هگره کی پگدادان ناوبری یونانیستان و ترکیه ناوبری اسرائیل و ترکیه جیه دخاک سوریه داشه جبوه مسئله در باز کری هوال بدران شوندا وگراندن زحمت نه هزه لدرجای 100 ساله برده نه هزه ترکیه جی لخاک سوریه دان هزه اسرائیلش او منطقه درزیا علویات دست اسرائیل جبوه اسرائیل پروژه که خواه جبو روزلات ایمان بری عثمانیا نیو عثمانیزم مثلا داوود اوغلو وانا استراتژیک درینکلر ترکیه پروژه و دیزاین خود در عراق و سوریه ده ایران هبو اسرائیل در ناف خاک خدا بود در ناف سینور خدا بود در نت کرد امریکا لور بو بریتانیا زیده تر دیزاین روجلات ناوین امریکا بریتانیا فرانسه لی اسرائیل اول سال 2 سال دوی من لوی داره
دوی روجلاتا ناوی نازم شرط هزه دست بکریه و دمکی دریج بکشینه آشتی زوزو چنان دور دا فاکتورا کرد هست کرد رکفتن گل کدک مثلا اسرائیل امریکا چه قاسکی جدینه جبو دولت آوا کرنا دولت کردستان و آلین کردی لگلوان رک دکهون من تشتکی خطر لور بیجم ده داویه ده هوال بدرم تشتکی گلکی خطر من یکم کسم و بری من کسکی نگوچه دزانی او سرکردین کردا سروکین کردا برپرسین کردا یکو آستنگی بو پروژه اسرائیل بکن اسرائیل شوا حسن نصرالله اسماعیل هانی علی هامنهی کشت اسرائیل هنک سرکرده و برپرسین کردا جی بکجه و ترور بکن به همان شوا ایران جی اگر ببینه که هنک برپرسین کردا لگل اسرائیل نیوانا ترور بکن یعنی کرد که نوا برداشته که نوا چه او دم آرده هیره نوا دو تشتا نزانه لگل که بریار بکن به سربخواه بمینه اوانا ریگه نادن بس اسرائیل به جدی ها که سرخد اسرائیل نها دست به دیزاین کریه ناو حرکت کردی دخوازه سرکردای نزیکی خود درست بکن اوای طرف ایران انتمال ها تصویه بکن همان شوا ایران جی ده دیزاین کی جدیده او آشتیا اول بدرانده ناو ایران و امریکا دا گلکی دریج بکشینه ایران ببه خدان هناسه کی آشتی چه بیه بس جبو ما کرده آشتی چه نکنه دیسا بومباردمان منطقه هولیر سلیمانی وان جیاد ای باشه ایران تو آشتی کریه تو چما دیسا ده شر دا بردوان تو لی اسرائیل نادی لی امریکا نادی تیل مددی بو به او آشتی تشت نگاتیو خراب جیش بو کرده هنه چونکی زیدتر تی سر کرده به دیزاین دیپلماسی به دیزاین سیاسی به یه اکونومی و به شر بس همان دمه شرجی تشت نگاتیوه گلک هنه جبوه میه مد ده دمن دیروکی داده جی پیوستی به سروک و سرکرده که پر خورد هست بکار و آلی کردی یک بخواه و بکار و وی روشه باشی داره بکن تزانی یه دوی باوری دانه او سرکرده و سروکین کرده هنه سه هزین مزن کردستان هنه پکیکی ها بریز اوجالان پارتی دموکرات کردستان بریز بارزانی یکیتین اجتماع کردستان بریز طالبانه اونا سه هزین مزن روجلات کردستان بریز مصطفی هجری بریز عبدالله مختادی نایی پیشن پارتین دنجی هنه لروجاوی کردستان بریز مظلوم کوبانه بوه کیجان پروژه سرکفتو ببه دوسیه کرد کنترل بکه دست خو یان حکم رانتر به هم بیجن امریکا اسرائیل کرد لگل وان رکفتن بکن همه اگر امریکا چوا سوریا تسلیم احمد شاه کرد افغانستان تسلیم طالبان کرد عراق تسلیم حشد شعبی ایران کرد سبب وی شریج لگل ایران رکفتن بکه هنک برجوانگی آبوری کردا بجی بیله تابی ترکیه ایران و دیزاین خو بکن روشا کردا آلوستر بکن یه تعامل وکو پارتی بکن وکو بنامالا بکن وکو عشیرت بکن نه وکو نتو نه وکو قواره کردستان روجاوی کردستان جی به همان شویه بس یه من داویه دا هوال بدران از دوی باوریه دانه هگر اکی رکفتن اکی جدی پروژه امریکی اسرائیلی کرد ده پیشاروج دا هگر اکی به هزه ببه مثلا دولت ترک به تعامل خود گل بریز عبدالله و جالان به وی پیواجه آشتی دولت ترک به پیوندی خود لگل باشوری کردستان دخوازه آستنگی بکه که کرد لگل اسرائیل و امریکا رکفتن نکن بو گوهارتن روجلات ناوین ایران جیوستان لی او روشه دکاره واره گوهارتن ده اسرائیل والاته که مزن هوال بدران اسرائیل نکو من معتی اسرائیل دادن من اسرائیل به کمکجیا فلسطین غازه گلکی رخ نکر و اسرائیل جبو کرده تشتک نکریه من دوی باوریه دامه
تشتی جدید نه هاتیه پیش اسرائیل بریز اوجالان گرد اسرائیل د پشتی رفراندوم لکرکوک پشگیریا کردان نکرد اسرائیل هیچ اپراسیون اک به پشگیریا کردان نکریه لی به فکر من اسرائیل دوی بریاره ده به استراتژیک لگل کردا حرکت بکن جواکی کردا خلق کردستان جبر که مسلمانان اسلامی نه زیده تر حفظوزن لگل ایران دجایتی اسرائیل دکن جواکی کردا طرفین سیاسی سرکردان سیاسی دترسن لگل اسرائیل رکفتن بکن چونکی ترکیه ایران عراق رگه نادر بوه اگر ایران بروخا پارچه ببیا اگر حشت شعبی لوه پارچه ببیا شر پکی که بردوان بیا امریکا اسرائیل زیده تر پشگیری کردا بکرانه اوای بالا دست بیا نه زانی چاند به زمان روسی دبیجن سموت نایوریم کاوس نه ام کتنه روشکی نه روشا بری بردوامه نه تشتکی نو چه بیا آرا سورچ یمه در روشکی ناوردانه شولیه ترکیه ایران لمنطقه نه اسرائیل لمنطقه امریکا لمنطقه گلی کرد فقیر جی در ناوه روشک به فکر من اوای گرینگ کرد چپکن انجمنه کی لباشوری کردستان چکن انجمنه کی نتویجی در آست چاربش کردستان دا چکن و کرد باشوری کردستان جی اویدن ببنه خودان پروژه کی استراتژیک داخازی کی جدی پیش کن حوال بدران با ایمه اشکره باخن تو جی کرده باکوری نه ایمه جیش باکور هات نه یعنی نزانم که اوا سالک و نیوه بحثا پیواجه آشتی دکن داخازه کی سموت لورته نینه نه دعوای فدراسیون هم دکن نه دعوای دولت کردی دکن نه دعوای اتونومی دکن انتگرای چه ببن دولت ترک دبه انتگرای یکیتی اروپا با کریتیری کوپنگان ببن یه ما گلکی که ظلم لیکرا و مافی ما خارنه یه ما انتگرای کماره که ناوندی کمالستی ببن کل سر این کاری کرد چه بیه اول بدران دوی منطقی دبینی یه ما انتگرای یه باز بی خلاص کم یه ما انتگرای چه بن اف کماره دموکراتیک بیه دستوری که نو حاکیه قایوم شاردار وگریان جی خو گرچین سیاسی آزاد کرنه به بریز دمیر تاج بریز اوجالان انتگرای چه ببن مثلا داخازیه کی رون من کرده باکور دونه من لهولیری دو کرده ما شیر ناغدید دونه من روزانه لباکوری کردستان داخلم آشتی باشه یه ما ترک هفدون نکوشن لیتشته کی سومود زلال چه ارته هیه تو کی جنگلی کرد پرست کی باوری وان نه تشته کی زل اردوغان تازه دوی بسم الله تی کینگی بیجی الحمدلله تی کینگی بیجی هایده یا الله پشتی 2 سال تازه دوی بسم الله نه دولت ترک چه دوی پیویست پکیکی چک داینش چیابه خاری او دمای همه قانون پیش بخواه دولت ترک با سمود اولا یک دقیقه یادن مثلا سوریا دبیجه پیویست قیسه خفاسی بکن همو ورنه انتگرای مببن مسئله انتگراسیون لروجاوای کردستان مسئله انتگراسیون لباکوری کردستان انتگرای چه ببن مثلا دبی تشتک هبه یه مجبور چه شرک کرد یه مجبور چه تکوشین کرد یعنی دولت نا فدراسیون نا اتونومی جه حق من نابین هلا هیجی نابیجن زمان کردی با فرمیده نه دخوازن باشوری کردستان جواله بکن باشوری کردستان انتگرای عراق بکن پارلمنتو نمینه حکومت نمینه اراده کی کردی نمینه هر کس به سر خو رکفتن بکه یواز هر چشته کی کردی نامینه روجلات کردستان نکو دیالوگ تین دو کجه نه ایران نای لگل کرده دیالوگ نکه دوی از ایتا بکشن تو میری اگر تو جلعات ته بود ناچی سر اسرائیل ده چه موشک اکی اسرائیل ده یک اسکر اکی اسرائیل جیان خوش دست ناده داخازی اکی کرده ده بیو رون هبه اول بدران تو برنامه اکی خود دا آخوی خانی تیوی سلیم چروق آیاجی گل اکی اف برنامه تا دنگ ویده تو گود لقبرسی بود لکبو اسرائیل دعوا لحوال روجاوا کریه رکفتن بکن
خواسته گل وان رونن روجاوای کردستان گل وان روننشتیه یه من نه ام بیجن درجه برده یه من پروژه اسرائیل آمریکا ایران یه من گل کی چند هزار سال لسر وی خاکینه لور 7,000 سال پیش وی لوی هولری انسان جیان کرن یه من دوی پروژه کی می نتوی نشتمانیه و یه من واکو گل کرد اگر زمانی کردی قدغه بو زمانی ترکی بوسر دست اگر اون نخواستن کرد ببنه دولت بو چه یه و دولت اگر نا به اتونومی فدراسیون نا دولت ترک دوی یدی دولت بیر ملت بری دگوتن یکی دولت آذربایجان و ترکیه بیر ملت نه دوی یدی دولت کیه ترکیه خوب یک قبرستان ترکا دو آذربایجان سه ترکمنستان 4 قازقستان 5 قرغستان 6 ازبکستان 7 tabi evana Tataristan, Başkırstan jî bez li ber Rusya dengê xwe nak. Yedî devlet bir millet. Tu bo mafê Türkmena te dikoşî li Kerkûkê te şîn rakiriye. Çima yê me rêge nadin keçekî birîndar bê nava xestexane. Türkiye çima tê İran li wê derê tê bo Şiya Iraqê şer dike. Bo Aleviyên Sûriyeyê şer dike. Tê nav Lubnanê, tê nav Yemenê. تینا نوا کرکوکی بو ترکمن شیا بو عرب شیا ترکیه وی ملیته بو ترکمن سنا یمج رگه نادن پشمرگه کی به خود تداوی بک شهید کبه دوی یمه پروژه کی نتوی هبه وکو نتو هلسو کافتن کن داخاز ما چیه به فکر من داخاز نتوی کردی ل عراق ایران سوریه ترکیه یک داخازه یمه وکو نتو وکو انسان دوی خدا مافی زمان بن خدا مافی ستاتو بن دوی حریما ما حریمین ما هبن داخازی ما رون نینه هوال بدرم دوی راست بی بیشن لباکوری کردستان مزنترین بشا کردستانه تو چند گودار دکی من بریز محمد اوجالان ناستک دستی بی پاشتک دما من بریز عثمان اوجالان به هف را بون ام به هف را ما تلفون بریز محمد اوجالان کرد ما گود بریز محمد اوجالان تو خوشکی خوبا ورنه باشوری کردستان سردانه کی سروک بارزانی دکن و سروک مامجلال دکن مامجلال وی دمه ساغ بو لی نخاش بو ما گوت وکو مالبات اوجالان ورنه وی داری بریز محمد اوجالان نهات پیونگی من تلفونی لگل وی هبو چه برای عثمان اوجالان چه بتنه انسانه کی والات پاریزه وی گوت دولت ترک نا دم پارتی زمانی کردی قدغه کریه به کردی ناخوه هر دم پارتی گودار دکی هر به ترکی داخل اوای بریز محمد اوجالان گوت یه همو گله کرده دبی یه مه بشه مزنی باکوری کردستان دبی داخازی ها مهبه نه 7 پارتین روجلات کردستان هر پیمانی یک آوا کنه 6-7 پارتی داخازی وان رون و اشکره دوی مریدا باشه داخازی اکی مه رون و اشکره پروژه اکی مهبه او پروژه تسلیم UN بکن یکی چی آوروپا بکن انجمن آسایش جهانی بکن پیشکشی گلی کرد بکن یمه وکو گلی کرد دبی در روجلات ناوین دا سیستم فدراسیون هبه دعوای اتونومی بکن اسماعیل بیشکشی دگو پکیکی بیوک bir harekettir ama isteği küçüktür. دگو پکیکی هرک هزکی مزنه دعواکاری خوب بچوک بیه پکیکی به چه مزن بو به مسئله کرد و کردستان مزن تینه که داری دوی چک تسلیم که وا بکه و نابه اراده گلی کرد همو ده ایمرالی ده واره کلیت کرنده بریز عبدالله اوجالان دیله که بر دست وانه اراده گلی کرد نابه ده پارتیه کی ده واره کلیت کرنده اراده گلی کرد همو گلی کرد یا دولت نبه فدراسیون نبه اتونومی انتگرای چه بن مثلا دولت ترک بیجه من دستور چکریه دستور نو گلی کرد و ترک یکسان تو دبیجه چک داینه تمام ما چک داینی هوال بدران از هاتم مخو کاندید کر بو شرداریه ماردینی واشه چه بو یعنی اک پارتی همو ملیاکتن همو گلک باشن CHP گندله یولسوز قایم داتینه قایم داتینه سر پارتی دن زیادتر داتینه سر دم پارتی بو قایمه که روزه که دانایینی سر بلگیه آک پارتی گندلترین دسترین پارتی آک پارتی اردوگانه هری دز دنیایینه جوان دستر کس نینه
باشه من چک دانیم حتما باکوری کردستان من برز احمد ترک کره هوشاردار ماردینی تو چما وی دور دخی دوی شرمکه واره تسلیم بس سیاستش مکه مالا خورونه دولت ترک اشکره دوی اون چک تسلیم کن حتی دوی مینه ویداری دوی اون کدا دچن بچن جانه نده واده بیجن ای باشه خو احمد ترک تروریست نینه تا بولی وارگرد انتگراسیون چه یعنی داخازی ما دبی وکو نتوی کرد داخازی ما هبه لی از دوی باوریه دامه اوای از دبینم گلی کرد دگه خدا مافی خدا او دولت ناوندی عراق سوریه پارچه بود لسوریه ده هنک پیشوچون نخوش چید بن شهر و مرد چید بن لی دولت ناوندی مرکزی به وی عقلیت شوینیت لترکیه لی ایران نامینه ایران آذری علی خامنه‌ای آذری بکری مجدبه خامنه‌ای آذریه مسعود بجیشکیان باوی آذریه ایران فارس و آذری بریواد بن ما فهمه کردات تیدا نینه ترکیه جی بردوام ترک بریواد بن عراق سیستم کی فدراسیون چی بیا لی وکو پیویست فدراسیون نینه باشه باشوری کردستان کو بخترش و بدبخت بردوام دو پارتی هنه ل 64 66 وردا 63 ناکوکی هنه روجاوای کردستان یک پارتی باکوری کردستان یک پارتیه کی دستلاته باشه بو اون تشتکی باش پیشکش ناک یعنی بو ببینه برسف بو کسوکار شهیده چه خواست گریلا شهید کرد نزدیک 50,000 بس 17,000 فیلو مشروع مه ایتی چه برسف دیدی باوی وان گریلا دا باوی وان شهیده از گودار دکن زمان دوون ادبیات دکن دوون تشتکی سموت بیجه تشتکی با گلی کرش تفهم بکن هم چه دخوازم انتگراسیون دموکراسی روژا رش قزل قرد ملت بی فهم ناکه کرو و رابه وکو کردکی وکو انسانکی باخوه به اشکره دولت ترک صافه دولت ترک به اشکره داخوه دوی ام راستی خوب بیجن ام تا وی تشتی نکن نه خودی پشتا مدگره نه امریکا پشتا مدگره نه اسرائیل نه اوالاتانا دوی ما جاره کردنه وگر نه سر داخازه خود که پیواجوی آشتی وکو ختمیه وکو پیویست پیش نکوه یه ما لگل هم رازگولنه درجه یک اردوگان درجه یک اگر گاوین جدی دوی دولت ترک باویشه گیری را شر را وستان هنک چه کاتن شوتاندن یک گاو نه برای همه یک نمونه تنی تراده بیشن بریس احمد ترک وگر اینه شاردار ماردینی همه یک نمونه ویژی ناکه بریس دمیر تاش آزاد بکن تدید فیگن یکسک داک هات سر شینا بری خود تدید که چه حالی دا وکو اوه لزندان آلمانیا شهر جهان دویمین لأو هولوکوست در که تدید کرنه چه حالی دا فیگن یکسک داک اوانه و سکایتی به خلق مدک که چه حالی دا بوه گلی کرد به او مسئله بکن دست خدا یه ما داخازی مافی نتوی بکن و جبوی خبات بکن یا به فکر آمن پروژه کرده دبی جبو فیدراسیون کرنا روجلات ناوینه مسئله براکی کرد و ترک و عرب تر راستی بیجن براکی حوال بدران از تو تمام دست برنامه کرد تا گود رسمت پر بچو که با بکنه یک آست زانی یک آست یک ثانی ایوالا براتی چاوه تو مرا بیجی آنها یک بی گلته وی قرفه وی اوده تو بیجی بکوه بن میز دا ازش را هارونیم تو بن میز دا وکو سک بکوه بن میز همه اوسا گلته باخم براتی گل ایران چاوه ده تو تی همون روز مدو کجی براتی لگل عربا چاوه ده گل ترکا چاوه ده برای من نینه نمانم دوست منه جیناری براتی به یکسانی ده به حوال بدرم براتی به یکسان نظام براتی آشتی فلا ای باشه ده بیجن چه نه تماشا بکن 12 روزال ایران شهر چه بود سالا پا این سال چه روز کرد تبله نبود ایران بگوت هم سپاسی گلی کرد کن سپاسی پارتین کردا دکن نواتن گل ما شهر نکرن ما داری دیالوگی وکیلی وارن پارتیه کی خواه وکن چه دم پارتی لترکیه برا پارتین روزلا جبه نو ایران پارتیه کی خواه دولت ترک بیجن والا هم سپاس دکن
PKK او دما که دکار بو گل امریکا اسرائیل رگ بکوه چکی خوش شوتان شر ناکل گل من او فرمو من 1 2 3 گاو هاوید وان گاوا ناویشن اگر تو من برای خود دبینی دبی من جی وقتا یکسان بم دبی من وقتا یکسان تا ناوی کردستان را کریه ترکیه ترک چا دبه کومارا عربی سوری بو تو جبو چطو بیتشتی دیکی براتی دبی به یکسانی به اونا برای من اینه تو براتی مراتی نینه ولا براتی کرو نخوازد تو ببر برای تدا تو هر روز چوی بر دریوی برا کینگی وی براتی کرن حاضره داوی داد خوازم وی بیشم لی هیوی دارن تشتک چید به اف مسئله کرد لباکوری کردستان و چاره سر ببر یان دبی بریز اوجالان آزاد بکن بریز دمیر تاشوانا گاوین جدی باویجن یان جی براستی ترکیه و توشی تشتکی نافخوایی ببر شرکی ببوش یان وی با اشتی چاره سر به یان جی وی به شر چاره سر به لی اوی از نهاد بینم اوانا دگوتن هگر ایران بروخه هنک حاضرتی کربون دولت تر دخواست بچه ناو ماکو بچه ناو اورمیه لوی درش حریم تامپون آوا بکه شر دست بکه جبوی خواه حاضر کربون یعنی لهر جیه که تشتکی کردی چه به دولت تر تدخل بکه بوی هگر اوا براتی جی انتگراسیون جی وی تشتی جی به حلالی بکه که پارتیا آک پارتی که اسلامیه ده اسلامیت دا براتی ہے وکوی ہے یکسان اسلامیت نه او سلفی تروریست بونه بلال سری بکرد اسلامیت که راستقینی حضرت محمد پیغمبر صلی الله و سلام اوای دستور المدینه و چه بو او دن اگر لگوروی تف بگم بریز محمد اوجالان جی دما چوبو گل بریز اوجالان گل تشتی باش گوت بو باور بکه اگر یکی تی بفکره پارتی ضعیف بکه پارتی جناو ببه خوشی جناو دچه اگر پارتی بفکره یکی تی جناو ببه به تکچونا یکی تی سرد که به خوش جناو دچه اونا به هوا گریداینه یعنی یه دن جناو ببه سرکفتی نابه خوشی جناو دچه اونا برپسیارتی کردستان لسر ملیوانه دبی به هوا که خبات بکن به هوا کار بکن اوی درباز بود چو دبی نها بین هوا هفدیتنه که جدی چه بکن جنوبا دست بکن یعنی پارتی دبی هنه گاو باویجه جبو یکی تی دبی هنه گاو باویجه اگر اوسا نبه او آلوزی باشوری کردستان دکاره زیدتر به قزن جبو گلی کرد شناد به جبو دجمن کرد شد به بن هیویدارم اوا رو نده لی دی ساجی داویه دا بیشن حوال بدران در روجلات ناوین دا مبرش گوچه نهاج دا بیشن در روجلات ناوین دا دولت کردستان شد به کوماره کی کردستان در روجلات ناوین دا شد به سردما سردستیا فارس و ترک عرب ده 100 سال رابردو دا هیدی به داوید به گلی کرد در روجلا حوال بدران هنک رودا و چید بن من نخوازم بحث بکن برا گوی دجمن نکوه ده دمی می پیشتا ده سال می پیشتا هنک تشت در روجلات ناوین دا چید بن تشتین موجیزه تشتین که خون و خیال کسی که دانینن چید بن گلی کرد بهیزد به زور بهیزد به دجمن کردا ضعیف دبن و دولت کردستان آواد به دولت کردستان صدا ست آواد به من نخوازم هوردکاری وی بیجم جا من بداوی کرم که فرمو یعنی هیوی ناکن ام باور دکن صدا ست راسته و آواد به لروشت ناوین همی پرچین کردستان دبن یک ام بخواه راسته ام دبن سرور آخا خواه سرور جغرافیا خواه سرور سیاست خواه سرور آبوریا خواه هبانوش کرم خارج بیر نکن پیدویا me بوه هیه قنالا me مزین بکن ببن آبونه ببن اندام و جه هوالی خورا بحث بکن شرط ده ام دخوازن قنالی وکی me زیده تر ببن هیچ مروان پیدویا ملتی me هیه بمه هیه ام ناخوازن انسان me ملتی me حوجی قنال ترکی ببن یا ام ناخوازن ام دخوازن هوالی me جمع نمونه بگرن او جی یوتیوب چه بکن او جی قنالی نوه بکن و ام لحف زیده ببن ویا گریدای ویا بنیرن دولت ترکیه قدخت کرد ام دکارن وان قدخیان باوجن بننگی خود
Slav, roj baş, evar baş. عزیزم گلک سپاس